yebo. Ngibuyile futhi the dark man. Bafethu ngibuye ngeshow futhi uyangithanda noma uyanginabela episode number 8. Ngisegedlembani yathi gedlembani yathi bayathandana bafethu. Mara kunankingi. Bafethu nami lakubhalile outcome la. Ayanda ithi ifuna lo myamfazi. Mara inkingi yabona. Angathi ukuthi uyamnabela noma uyamthanda bafethu. So yena ufuna kuva lo kuthi lo mjidela ugcwele ngamadeni yabona. Bafethu asiyeni. Yenzansi. Bafethu ya injalo ngibuyile engithoza ngomnyama kakhulu mara kunankingi bafethu engila kabobhuti ayanda ngifuna ungitshela sino king lo mfati ngifuna umkurasha noma ngiyamthanza yabona sesitofa ngayo konke lo bafethu injalo mina nje ngithatha amaqiniso babhizi nyanga labamfana nini ngiyamtshela athiyama kama njani Brand mtala. Right. Ujane sifonyo se fly above hate. Flighters. Hayi brand nomtala Yabuba awuthamo. Njengoba solo siringa manje mina ngicela ngifuna ukuthi wena madam uyamthanda noma ufuna umkurasha kodwa ngoba angifuni ukuthi ngikufake lapha wona kanti ufuna umkurasha madam uyakuthanda bese uyamshiya. Uyosola mina yabo. Ya nomtala kona kahle vela zesithonze endzabeni yabona. Lo ngisho ukuthi madam nomtala kusithi into danyalo nyalo. Into yakutsala so ngiyambuka uyatela lo mntwana la. Solo yakalo. Mina ngiyakala umntwana ngiyamnabela umntwana. Manje noma nje yabona sengipressa ithunyana so ngiyelenza bangithanga ukulanza uchamp ungi-assist kuze khona ifika kuye yabo. So manje wena ungapressa lapho bese ngiyakuthatha bese wena njani? Hayi kumele understanding ngimchazela ngibeka story lomntwana ukuthi eish madam yabona clean. Angifi ngemjolo ngathi emjolo vele ngikhwithile manje ngingahetheka. Usho ukuthi ngiyasinile nje manje. Hayi ngalo ngisingile ngiyabandula ngempula shophela ngithi siputsanaza mntana. Ano mntana nangiye yabona. Asingabe ngobunyana ngifuna nomfati yabo. Bese ngiyafila nje sinomfethu. Ngakuthola positive so. Yabo. Yabona ngiyawuthanda. Story mntana. Bafethu, awuthama igigi yasho no. Na umdzabula, namkurasha. Mara kunankingi. Bafethu, nawo mafuna umuntu isho ukuthi king ufuna umkurasha. Nyalo baba, Samson ufuna nomfati baba. Yizwa. Bafethu ya sifikile sisifuna umfati nyalo domtshela sino automatic yabo injalo akunankingi uyashisa nawo umfati madoda kodwa kunjani nje corona saka sakana wathatha ngoba manje ngana nafuthi la lokubethile wona njengoba ngitshilo kathina umuntu uyakunabela akuthuzi lelo uthina phela kudzala kubona yabona asaba kusho manje ngiyasobona no ngcono mina ngiyamkhulumela bese ma interested ukuthathe ngikunikeze kuwa khona ukukhulumela kude nje umuntu usiphazamisa ngalesa hawo yashayana mina ngathi ba ukuthi nawo singile nenhlanhla nayo singile ke so nje singahamba la no bafethu usimele musingale ngoba namhlanje ngona nkinga siye kama jaza umjaga ngaka umjoke no madam niyo jale yabo so baba bafethu iso lenzalo iso inkinga nawo abantu bami nabo madam ngiyangithusa kakhulu baba lawo confess ukume eqinile so bafethu lento bashiya bakhuluma njalo
ngithi mayelana cabanga awuchambe sitshekile ikhulumile nawe la nenkinga la lola lo ngisolo ngijulile mani ngithi ngiyathula esana yangidla phakathi inkinga yami mani ngeke shothi nayo kahle ngifuna ukuyangi ngithi ngiyathanda yabo sesibadzala la kufuna ngiconze straight to the point imamele mina yakunabela ya kona ngiyathi kutokuchusa vele yabo ukuthi ngiyakunabela because ithatha ngazi ngivele ngifuna ukuyuza kudlala ngawo ngifuna kuhlale emaqinisweni ufuna kunginyuza fanothi yomnyuza yanginabela ngisebenzisa leliya hamba yabona isiphathofa ngathi ukuthi wena kahle into bojule ngayo vele bojule ngemshado yini because mina kwanyalo imshado nani safuna ngifunze yonke lento leyo yabo ngifunze ngibone ukuthi umuntu onjani manje maybe as time goes on yabo singagcina simenye mara kwanyalo ngingabela maybe fanele ukuthi 1 or 2 nyana Sebenarnya lengkap. Nasional now. Fungo. Mara nawe njengoba yabo ngikhuluma nemuntu omdala yabo umuntu understand awo yabo. Ni-outlet grand ngiyasipana yonke into grand emizini yabo ngigrand yabo. Mara ngijula ngawo madam imjolo mani way back ngingalimala vele ngashiya phansi into leyo. Yabo ngiyavele khona ngiyabela. Ngibeka into best-3. Bolo lo ngisolo yandlula nangikubona ku strategy so yandlula ngasho ngithi one day manje ngicine ngithi ngibona ngilanzi out yami yabo ntongilekelela bepusha umshikashiya yabo ngiyetshela ukuthi mfethu ngijule ngale ngane nabela plan vele mama yangijula ngithi yinzaba mama kahlahle wena ubuke emshado Hayi ngabuka umshado kwendekani amachazela mina ngabo yathi ngabuyibeka so angeke ngivethile nginabe wasukuthi wena akusikuthi ufuna kunginyuza yongida no nami ngikho yabo ngizita ngiconze straight to the point yabo ngabe ngikiyenga cause isikhathi sanyala kusafana kuqala ukuthi sibafana sesibhaxa ngeligama lelithando yabo encenye maybe lo muntu lonaye nyalo yabo yena ukutshela ukuthi uyakuthanza mara deep inside akakuthanda yabo sesibhaxa ngeligama lelithando vele mina kade vele ngizita ngibeke ibe straight vele yabo yakunabela cause la ngibuya khona umjolo yabuya uyashisa umjolo yakhathaza ngishiye phasi nale ngangijula nami ngingende nje ilanga lami namuhla manje ngijabulisa ngento ngingajabula ukuthi uyikisi manje ngishayele ma DJs isithethele indzaba yethu yabona via boma WhatsApp yabo ukuthi ngakubambe phali akungibamba tona awubamba ngakubamba sithi my mama ngikaya ma DJs vele yabo kuze into khona ukubamba via boma WhatsApp yabona musa nale phone yami seyiyalokha shot vele mama ngifuni ukuthi yabo nayiyalisa esana mama nama funa nitinginga mama shem tangcole mara ngala ngicabanga ukuthi sidoset mara mede moyo ngende so why ngende so manje ele kahle awukajula ukuthi nona lokusonginikile le number yakho vela ungithembisa nalokuncane ukuthi ngingave ngaphumelela ehambeni lesikhathi kancane please mama mani imizwa yami shame phumile ngaphandle yabo kuze angiboni izinto ngaze igcine sengigcina sengiyenda nendoda ngigcine sengifaka ejele so yabo kuze ngigcine ngifinyelela kuwo
because vele ngijule ngawo mama ish yazini nawe uyadibona ufethe emthwalo nje ngiyabona okay nende maka stress yabo stop amba akuna stress manje sharp ne bafethu iso injalo sengidova ama-updates la mara ngiyafila la nhlitiyweni ukuthi no something is cooking oil khona ukupheka amafutha yabo sengidova khona la madam kunjani alright uyasimala kuhambe kahle Ya, kancane. thola me uqoza kuthini qoza kuthini ibeke kahle kancane njalo Yo, muhle lo bhuti yakujama ngidi singamnyama sebalekana bokuthi unike kuthemba wena indzaba yokunabela uyivisisa angivisisi ayivisiseki vele ngiyakunabela uronga kakhulu kakhulu awukazi ukubona wena mina ngiyaqala ukubona ngayo lokho awukazi hlangana nabo mara ngabokufuna ngabe manje ukuthi manje ungisho nawe no njengoba le ndiyaqala ngiqala nokuyibona bese uyazama uyabona makuzameka sitawuzama mara si okay njengoba uthi ngithembisene ngigcina ukuthi amafoni number umnikile kumthatha hayi no manje makunankinga hayi akunankinga ngiyabonga libambiswana ngiyabona usukhonile ukuthi ya hambe kahle abafethu kubuhlungu nami ngiyakuva ukuthi yawa is painful njengoba ngishilo ukuthi ngiyakuva la enhlitweni mara kunankinga bamthembisile umngane wami sangidova yena ukuthi uthini injalo bafethu ya nango umngane wami ngiyambona ukuthi moya wakho phansi mara kunankinga ngiyophakamisa mina njenga deputy ya okay awuthemba mfowethu ugrand lomdzala grand lomdzala manje ngiyabaza ukuthi sifonyo sime njalo phela ngabe ukuthi kumoshekile ufuna sifonyo siphume kubonakala siyanyiwe yabona uqinisile ufuna sifonyo siphume lapha lomdzala yeyi ngekho lula manishi yini kone njani ngibethe ngiyadathi lomdzala yishonkaze ngathola imedi ngende so mani qinile mntwana angisingile hlobo lomntwana kahle kahle lomdzala ngasho ukuthi ngehlisele isithundi engaka expect lento la yini yena uthini ukuthi ufuna i-relationship eserious umntwana girlfriend ufange lithanda ish and wena ayikuthi awugcwala ukuthi ufuna lithanda mina yena kahle kahle ufuna lithanda ayikuthi kahle kahle akekho kuyini yabona mntwana nambe ngingasho ukuthi no shot kahle kahle madlodi angijikele lomntwana akujikele but kuthembisanyana yena ube nako manje ukuthi une promise nyana ukuthi eish maybe ngikunika ama-chance wami ukuthi angithola kuboma WhatsApp wena manje nyalo after nje konke ufila njani ufila uphoxekile ngiyathembisa yini nkosi yami kahle kahle mfowethu umoya wami uphasi angiphoxekile ngoba kahle kahle angathi uthini into yokucedza lento lenginayo yabona no yathini yabona mane ngibeke nje no uyabona njengoba kujubile kumbe wekuthembisile bakhona babona bosesi la umfanele omuhle solo smart batokhona batubhala ntwana yabo mara mina nayo yabo sisuka la sabamba ama refreshments kuze kukhona ukuthi iphaphe yabona mara lo mdzala yonke lento lelo makuyilahlile no kunangiya ngathi utaphola bheka ukuthi nginani indaba ikhona izwakele emele ngiyangikhipha akafuni lokho lomfana angicini no bukele akunankinga lomdzala yabo ngangimele lapha masuka la sema drinkini awuzamile mfowethu angina stress bafethu nibonile awuthi yami bamjuba jubi bamjubile mara kunankinga elithemba bamnikile bamnika nemafoni number base ukukhuluma kuma WhatsApp yabona so bafethu this your boy inja khona King Majeva inja se spy the dark one I know I'm dark and I don't have a problem with that so bafethu see you next week on episode number 9 uyangithanda noma uyanginabela please visit our Facebook page uyangithanda/uyanginabela bafethu see you next week I'm out King Majeva the general yo singile bazalwane what's your